ngartiang mardibus. Akmutial teal mabanggela ranglel olbira klulaw. Mabanggela speaker ma House of Delegate. Vice President Senator Cuarte maranglel Senate. Emotkeo ra President. Erel al sils nga tugubet sel sils ngi. Malungil tutaw lekor ka President. Surang Luis Jr. Vice President Arnold Oilo. Matirgel Ministel Lungartiang. Lobanggela President. Direk malungil tutaw el mora Chief Justice. All the eyes ngira iglaw, matirgel judges, lobanggel ngartiar elal tutaw. Podota ka rogo idap sa klo lomungul, el mora raklay, bawang irmangal ngartiang, matirgel robagul belaw, mlosip il lobanggel mertiang, matobanggel ngartiar elal chils. Direk lodor siya mal klo lomungul ergid, el mora bilong, maibir raklay, matirgel silbelaw ngartiang, matirgel direkel silbelaw ngara kalari. Direkel podot kera Governor Rogoy, aring Governor ngartial kalari lobongget, ma chairman ng Governor ang alaka kalari, direkel dot kera Governor Rogoy. Tirgel speaker Raikal Bek lolbi rakalulu Raikal tar maklol mal state ngartiang marangarakan lari lagi mal lot kero gumiro kui el mosebil lobangeder el alsils direktel bo sebedel lodar sa asusergidel mortirgel lomtera blura Raikal ngaringa embasir tirang ngarablur belaw. On behalf of the Congress, I would like to welcome Jessica Seeley, Ambassador of Taiwan to the Republic of Palau, Ambassador of China, Taiwan. Welcome, Your Excellency. Ambassador Orikasa Hiroyugi, Ambassador of Japan, who is with us here this morning. We have Deputy Chief of Mission of the U.S. Embassy, who is with us this morning here, Shankar Ra. And all honorary consul who are here with us representing those countries that we have a diplomatic tie with them, who are here with us. I want to welcome all of you. Direk malot kayo adara balur belaw roguil ngartial mo sepedal ngartiang morong siya tang president tergit el mom skit selwaya aladaan mong mogiw siya ngaraw at tamilala ra Article 13, ra Section 8, ya olbi ra kalulaw am lot a joint resolution, el momodongi a President Rablur Belaw, mangbe mo meskida al daal, el girel aigel blamrul, malorul, mabolorul, el mera aranglel olbi ra kalulaw, mablur Belaw rogir. Matungwate alal momsang bol meskida al daal. President Whips.
Will tutaw. Miltutaw. Awera odomul. Mal sokan utiarte al gotrule. Mrenga sulela rubak al Dios. Nia hotelet. Mskida salvak. Mabudo. Aulun sedang artere al sils. Kida ma ngal tangat al bulu. Dekada kegre al bulu. Dikid liyak. Ngara al sela bulu sedal mimok. Ngara mitchuchu ngabal min. Kada mrenga sula Dios ra aklabogol. Bagara de el bulu ni amil ski. المويرة الكلوتمين الكلوضبين يجيدا أو التويرين هذا كنسيس شغل مكتل تال بوتا كمو الدار ساسوس رجيد المراقول الركلاي ربقول بيلاو كل البيلوم بيركلاي المسيل بيلاو سنة بريزيدنت باولي مع رجل سيناتورز Speaker kanay, rogul delegates. Regal Chief Justice ngiray gilaw. Arpekal Justices sa labagya dalalan tutaw. Vice Presidents, our members of cabinet. Governors, state speakers, lators, Bekkel other belang. Ngar alsela bulur belang ngara ang ayangan mor hocharigi. Madire ngara ikera bulur belang relations. Irigal mancho adang utial te al mo recognize tigel tira tukubet selselit. Irigal mal former President Toribio malwil tutong. Ayit. Malwil tutong dali. Kita ambil masing Maria Tukubet selom tegal belum ngara blur belau, and so that more recognize it here. So a very good morning, Your Excellency Ambassador Jessica Lee, Your Excellency Ambassador Hiroyuki Orikasa, Your Excellency Ambassador Toby Sharp from Australia, Deputy Chief Raul from the United States, and all honorary consuls and members of the diplomatic corps. We are truly grateful that you are here this morning to be with us. And of course, you are our partners and the reason for our success. Marar kloa audigil maseba krengan ngani rablula. Kita abibra tamang man mo suwa bakarmut dia kumara lo asing yate level lo mesel ng alakar sing bodo siga igel ngi aklung ya maungil ya dabo igel uk niya uleng ngomir git mang gado mesera Abluladel ngari audiger alsen dolasmel bay mudur git ngarabuda Viregal mesabluladel ngia kladakter alsen ngiradel rula belwadel mo blul kida omralo seklugu amongitela mang ultoy resel ngia usesekli admagal merangal wase sel gotel ngaralet gira de lo urior y gira la other bela maklun era other bela mang ngara le de lo mora yer gote por babel se de lo urior gira la bud o te abel tigre em strira other bela o malgat to se klugu among gira del mage lo urior lo sikroler ase magara mongi la klangara bek la other bela mentira sin ngartial belwa de wilandir magalo uriol girela aklugu global
المرايل بدو قد مرايل بدو اي مرايل المربع قرا دي سوغال موشيرو سيجدا سيرا دا تور اوبيسه البريزيدنت باولس اندي منا دي تور الانا دا كيلورا 2021 nga qora wil dito qora di ngwasya sing lo tira sikata mlar gere ikata mral budul ge bigida alem dengel lo asya tara bled albang ringia ser uktungra skule deng ngare igel arangal geda ade kalo ngui ngar sel level ra ngui wil girin ngari kadalem dengel lo asya igel score tira test at telgi belol ngosons gira der milisi edere kalem dengel lo asya skule aigal el tate mono ma togang song sering. Dari kalau mereka saya kit telgar material abel olsis badal ngare ngare alsel ablur belau amlaringi orang lo tinggi belmiu sesera kawabi delang sedro sing amlan mutul tinggi belum bom sisi aurel gira. Dari kalau mereka saya hospital gitu amato Edere galigel nges el mortrigel gotro speanges atrigi belon ngosons. Edere gal mudina sea tara mal klol ngan sang seda kada mal ultuir ra aigel gido spera pekel silsel mga ngare krera blur belal. Emdengel lo sea serado dabalia tial tokora marine sanctuary Emblongo sa si sel udo dunia me so isbel dos peri lo government tri drang arak med le del milyon ya dire gal yadrom dele ase el arragin aswal mutel mangtel ma mutel moklor sei sel ma sanse dire gal mil sal wasa geizar gid awal tergib el gora di tuira tqorak takan goda dire gal enem dele ase kloa Ablal sel da lungari edire kan lamo lungara ablal sel airport tringia ablal sulu lende kal si edel el mangarger sek medel edel milyon madangel dul ngarger ngi rangaram edire kan lemde asa kampak trigidel lo mangar ablur amriger sel tema el beda negotiate tringia amle on ngosong semle soadel el gut makli sel mom sisi el gaizari edire kan lemde ngel wasa tela taksara abluat amlek klo amersele degal atera blulad el gida kiera ansel esel agot el litotul sel klo amersele degal ototri trigel ngariol merba diregal godol mes rasea arangal geda diregal ngosong saigel telir el mutel el milicia Ateli raurior madiregal lul saso ansela blur bela matengelo ase ayagi del blalsel da lung adelilu tel moltaqa bebileng covid au ediregal albangara ASS ma pensional el diregal nia como somos saudo da ansel ediregal matengelo ase atara al salul tunia adrablu ablay Gira de dois ate lira adel el monia blili. Ngase dro sei garo boya al amot mage ese dro sei atara ula selomrael el malmol malmore krela blur bela. Ya dim nagadim lo mure li ngul mura a 1950 se sera togot el motiti el boringa ate le del mora kwam masaibal ma blur amrigel. Ora di sogal motitial survey de gerelia adra sen high sell household income survey etia di otisel siasing wase sera a 2005 ai doi sera de belangar bela medel lu il telaen igi de lader bela democrat ran de blam lang mangat di mo trui me with il telaen aramo machado se de lu il telaen di amrani gida amral mon sons Diregal tara do mesenia sel declare araf sel do sing average el regulat amla masra ogodeim eru el mo ogodeim ewid sel do sing amral mom wodel man cloriol el gat magil
Di kita dire kalau moral wasya atara uleng more ga kita betokol kita albangal kadi kita ngwa olga el medio ya bebi rata me kata ngati del wama kasir bedulu le kata tidel kata mdak tel wase ngaria abul ngosa singaria bol tamelli ngaria klolom subul sia del ngura tiya lugelak lang ari el ngara igal adengal mantugiol amal so kay mantugiol ang dingay sel timra habakara habakallel Moise senator Bolos Moise. di igal mantugiol mo dingel wase de ngari ke bibra adengal sel di ay ora bertakle de kalau udigel di mantugiol al sumo de kalau udigel mo de kal tua ultra amina mo de kal tua da wala ngalakra kasamadel engmat gira dalo udigel ma akot ruleng gira dalo udigel ako mara kasi akot arang lagi gira dal المرال ما يرغول كليسيات المول نgasir arang lagi مقدم لم دنگeng ngasad مقدم let maut lo ureur Sir tua minister di lo ase you know tara ule arang lagi da subira ra umuyo aon masongos a head start ta dapat prepare till girela first grade giren mo niya kindergarten dire ko lulmes ro ase atara uleng ngolong songos subet ngari toram regel ase sel su mangkamangala a breaker summer ngari sel ta seng summer slag mata breaker kamangala sel sumigang tuk plabes ay gel tokol silu el mutol momul Mkata katingilot ay gel ngia adim lang ari nga ramo omul bes mem Gloria kindergarten Gloria year round school Nadire ko lumas kasi kalel se edel el mutel smisi omsu umlay omsu bel milgat mokra era adabor obis lolo tilo ase mal beto ka temil anal kal malates bagiran mo klo temil ngar omsu Matamlo na katamlo ngosong sildi mo wan el testa dolari leng subira ang arget agot. Adire kal tara mal mleklol delia delia ikan na omre kale warak adelia tokor omunguy el mo core academic subject. Mundiso kal di share tia sel Iowa test lo dolari el guadi otilo ase sel bokte kargidro ase katmaral budulu maral budul bab sea example rin kadamlisi ira tokor omunguy ura kadma ase angal kalonguy sea klisi elra omsu diregal gira tamang asule ar sensei mar principal mar adam mar adir regal tokol changes el mlemring digo maral wasen dimlakal mo to sangeder sel gida o maranil tokol wase ako tarang lagi diregal tara milgat mokla kadri lima principal amla madakal bol trura director el bora minister hindi malta principal el mora a minister legado moral wasen gira del milisi gira empower tigal principal so they can rutra school our director sa mar chief ngara MOE ang arselo nga seortir batitilo tigal tira nga igal headquarter mora igal school el mol nga sero nga algedele say gida ko to cloud tutele diregal mal so nga terte ala se para high school amlang to ka PSL course ni whether music art archaeology scuba diving aiga program gida marul help improve ran ngalget ya tara program gida amalas mruringi relal maral merak amali sel daseng advanced placement sel advanced placement program bamali lo aseng sel dinga high school start mala class la college macam ka mas kurang brigel kadit mo emla mo mereka at sel tara ka schoolem mang ngosong siya temelangal ka skura ay krel belaw matire ka expensive
Dire ka legal, dik share tial lomsu. Tia dire ka lultibdi sel high study. Tiang Senator Tabalwal, malungil report. Ngotil wase, sera 2014, etrigel ada lengalak kralu may marakril. Telar tiram na tordra daingak, telar tiram na tordra high school. Dire ka otir 2023 waseng katigirel gir. Aguli ser tiang aleng Senator Tabalwal, matrigem le minister away. Amle wila urerir magigita Rizal. Magigita adiyon mo rin kasi ngari awngil mlamatal may mlamakat di bodong iso isa drutul doel ede sisi aurere dele nangalget akot. Kadiri kalau manalo asende kasil ngara school ede kalungil ulberun. Kadamlaut mautel el mala air condition mumre ka school beralo ukul mania air conditioner. Kadiri kalau aseng giril blungur. Kita may kasi kada dortakarti al Pacific Games. Mungtele dara la remula tol el blael dekal dilgire la games dire al gire out spira al gida kam sa tokora sports asil ultira al gida mate healthy MCC abdingi. Gadamral mutial te al and I want to thank first of all the United States for the renewed compact and the funding in the compact, so that this year we have a record number of renovations going on in schools to bring them up to par. We also want to thank Japan for the grassroots programs for improving the schools, and also from solar panels to cafeterias to the school in Angar. We want to recognize that. Ambassador Lee, we also want to recognize Taiwan for all the efforts in schools, from solar panels to all the sports facilities and buildings that we're getting ready for the games. And our friends from India, Brazil, and South Africa for renovating the Teachers Training Center. One of the things tara dome seringia kami amdingin no asa ablur orior maybe sisil to uspero uldiga rigid ding tuwalo lungit rigid lo asa sel lirar ang rigid ra special ed agi mo speri mungirir tuobo mumloni alok mugadamla tuobo di kita dia kalgid el stobel ono ser trigal to ubet sel kalgid gira ngaria blay ma a programa no sertir. So kan ngutial teal le mereng asulela a gobernador ngirata boy tra state tra blue rairai malenda dori tira blue rairai. El gida mlo meser sel wasea a renovation a school raira the renovating a degal make sense by the goduru rabes. De mal na mamut. Ma expensive a renovate tamal expensive senator malairai wasay. Gadale decide el maru rabes el school. Di boduru rabes el school ang agir el mura utma state rairai. The state rairai di mlamrea el sign agreement transfer out mara state rairai el mora state ra amdegal state mora government ra blur belau leng school marang alget agot te ambe spra prot ila mama kadwa mo dora bes school rairai el including el facilities lo no certigal to betsel ngalget diregal kutiartale gura sule rairai el diregal amla transfer sel ut mlangaria guran masel ma oriringi el mora national government masel national government el mora araguran ma diregal el besel el building rapi no así swimming pool mora asel el gedra airai diregal kita degal sia del ngila abli de ngila don urgi de laureor el actriel got el cloud tutlir el tial togorosisa magdabra el merenga suler sense el alsil sen so aldingwa te alle mo olgiter trigel tira a togubets el sense ergir el ngara program ergir era special ed el gidam denga sea tara ngara el ser program ergir special ed girel ngara el standard del gira del el follow o tirak munse dem lar sel gran tera program ergir ya tara iga trigal sense ergir da girel qualified en área schooler mang tiriga orior o sisa karar alget en área school
So kan utial te ale di ulit timbol dor. Oy. Kirga Maria Anet Tirso, Daphne Nestor, Emolin Musub, Esther Subris, Flora Wasisang, Frenda Wasisang, Gwendolyn William, Lola Vlaluk, Jeannie James, Jed Gibson, Jessica Sumor, Joyce Ramaruy, Keo Line Termetet, Corian Clarence, Lorna Lay Rani, Maxima Taima, Maxima Teliw. Nagira ko ito yung klase na. Maareng Amasyol, Madiragal Shirley, Celestine, Victoria Nestor, Virginia Guterbis. Oman Masulang. Diragal malso kan utial teal diragal congratulate. Tiga mamla degree tiral almel graduation amay. Diragal soadal diragal congratulate. Our sensei el tirangara diragal goror ma apala high school mairay. El malar siya aseng degree tir master tira STEM. Adilungil ko nito tin mo boldo ora sumtang al sablay. Di belakang may balik tu clear mo. Ngaria, yun masih kata apply. Jaka space mo subes. Ngaria Amad Oitrong, Jolene Rafael, Ivan Rulugod, Renee Sherman, Maylin Gasole, Pratas Midar, Jolene na Madan Kasang. Tirga maral dolmi sel gida umaragin tukol wasi arang alget akot. Maral maring la dol sisak le tangara school undi toda kaigal tablong edir mu rogui. Maral gira del congratulate tira maring asulit. Dire kan ase close pela angeso ra school. Magda maring asulela a jaiga. Inda jaiga volunteers el tira already tangara ablur bela lo no se orgidra school. Dice dungilay se de los periya se Deputy Chief, I understand August the first peace corps will arrive. Iuk mo lang sa orgidra igal al school. Mang kadukoram lo uti kilano da sing model sebel ding ngoral ama di mo ngil busud. Dirakal si adal di masangal lo si sakrar ngalged elagal klakar elungil selbak al selabluan. Masera domul rauri ra covid lol tuas kogin merablur belaw egida mengelo aseng ndira ko kulo ay gel baby radal ngare ngal mesoy sa brablwa mangle klo tutrela abolisi ra abla buli sergid ma security rablwa ma meneng asuliul el gonge mangaria budget sel office do maseng NSC the National Security Coordinator's Office. Let's say all that I got make sure that to security kita a top priority. Maktira kal manero aseng mlari alla mara andal olbira kal wala sa delitial mo permanent office. Maktira lo mara Senator Nakamura ma lo say maybe this is something ma delegate kibons. Something else that mo makalo mesering edat maklimable permanent office. In claw to tell gira coordination ma security ra gira balwan. Akti so otherwise kasi ilam mo na Interpol alam mo siya del ang tigel tira meso isa brebela yung mga dire kal airport tigel real time am no sel da sing biometric scan sel da tueng malasya singer sel al suram da sel kal sel changing mang mbeo tigida mom da lingel adwa sing gagi tingel maralat dire kal na moktu sel da sing coordinating border management unit sel post, mga pulis, mga custom, immigration, health, makagel local agencies, NSC, at makalorelo kasi ang makarangit tolong sa mga sadal, radal, tira, laba, makit, malubang, tolo, batal nga rin, lolsi sa Direkal, kadami nga sulala,
Blue Rambrigan. El malmol malolong sa kita training mga training ng FBI, DEA, CIA, Air Force, OSI, CIS. Di akplam lo kortiro kasi ay lam diri ko so kama diri ka so mata ng artel permanent. Do diri ko urol giren. Di kedo umra lo kasi dos pa igero gul dongo mal do and make sure kada kadrula balwad mang salba akl lagi dati kasi dro semro ko lakan mes kogi. Oye? Dos per arturis. Di giren del mamdu el masaba akar gir. Diri kal mga asulela AG of course bla pulis regal mring lurerir so del di share baby la statistics era 2019 emlaria climel gays el mlet tokora ice a final cell time amle ogim with el tela el metiul dar sera 2024 emlaria true may 15 el case a fine celebrate access a dart مغتيوم ايم التلاين البول الى 2025 ندير غنغاريا 17 البندing الكيس من اقبضين لو سي تريال اداد غنغاريا رول ايجنسيز اتمغ لو لو سي كرول لو سي غرادو سم اقل يدو رير سرا بالواد ملقل سيس بايقل كتر اتسي يسود لو ايسو اسم since January 23 المرة الى sales يقدر لام ده 2,600 grams را ice 32 grams را cocaine ديرغل ما vape مقدم لكم fiscate مرال جيراد الهلبر السميسية بوردر جيد مرال سولة لا government رشيابان لو تجيب الميول ممنتر أنا أنسي سيجال X-ray machine أمرو kasi elal sa mereng yak mark mera drebela mo nulmutin mo ngila X-ray machine airport ma customs ma yagi dele post besel misil el gordar bela adira kan brenga sula briger sel program rabilis el dirga mal mol kita amdenge lo asya abla pulis amalasmal el marroba yerogul niya lo meso aseng niya ula litetula auror al sela blur bela mang kadang-kadang lo ase elal April 20 tial di kamno nakal seset kapsiram na memo ya abla kalbus abla da stop ri men dia kakal el dola bal mosois bral sel e mono song solo oding le kadang-kadang ase seya tara ula aklol dal ngarengan magal kalo remurta al sel tial bulul kita kalo remurta al sel tial bulul la maria nutre additional camera di tara gira del mom dangale ase girel tial facility rigida girel klo e ungil mang tara priority rigida la raga oro lo mgela CIP senator Malayrel make sure sel bla momre dangal tangat nem na momre ga dengil mera tial East Coast mnamo girel kut mukli sel bla leng sel gotel el bule darangal ngeda mo e de galungila program el mortir mesel top de tildil mutel mo Betul tiga ngarat sela, abla kalbus sela time tigel di repeat. Gired lo sikro asem grada help pertir, melakal lutel el moso iso. Akpanera se sera tangar tiara inauguration kada kaduluningit wase kamre del pasra la el muter smisi atora otutel tiala ma belsela atora drax. Kun mesra newspaper mlaria a recent case rangal kala sina ni nasas ko gira Hong Kong etemil dami alak alwide selmle final morangel redil inge ola ba 600 grams akmedel sumu do dram regel tal million sel fine gida fine gida ko malon ngosong relin mo klo tal million e kasi life in prison mang alsumun suadal masadra atora drugs indiri kal giram sisi alla global aplari em Robert Tial tukoy man dia ka question rangal kasi hindi ak porngilet bring label sel sing tinakal deterrence dia remur tratora deterrence mang sikalo kasi akmal dikert mokra anytime elsan rabil almin
mga talangara House nga Senate, doesn't matter. Bill ergid mga ore at China ni. Kita direkal maningelo asya Masong sar pulis, direktor amla uklan malisel police academy ngariar nga 19 ang nagyat ang arsel masubre al time. Di kadirekal laway sa kita waise makasay. Maral beto ka vacancy sergi. Kada so that encourage ang nagyat al mo pulis. And we need to train them. Di sokal dulia direkal so that nga sulit tigal ukno clear ablur belaw. E kung yan mo temel nga sergi. Mang patralaw sila sa mesa. A director elobot. Yami sa upload prot. Nara oregon. Yak mo mesen niya sa udalay. Agios pe anges. El help pra abla pulis rig. Niya sa halak tir kom dasuri. Diulum dasuri mo mama seringa kasi okay mata dobong. Ngada mara nga sulel nga retired el veteran anding nga se tingel belaw so da balungi la balwat agigom katakay nga sir put muklin mo. Sige da nga dos pering. Direkal so kan utial teal ya isa achetyan pisar seryo. You recognize ra Miss Hila Asanuma. Hila dodonil course mo rekra blur bela engwa degree ring alla el mutul mor bela ngai gidran namo ewarra kaloror tial el officer attorney general el girela prosecution ma atoralla rablur bela yak padenge vice president to ase president Toribio sel dangara private ang active cloud odri ndi asel sokal congratulate ra Miss Hila ng sir remul el girela sabak klen naklang ne other belaw aulang gongel malmol hindi mlari ududel hindi hopefully elan October 1st kita mag-release sila 10% raise. Hindi na kalang raise ang mori speaker. Ilang gira na recognize it tira tiga amring lower gira la sabak klan makta kargin abluan. In fact sell 10% amora rogul other belaw dital el other nga kabanan di kami other bila amlotia. From the sokal other kami di ere mauri un. Okay. Di kasi di sa education ma a security rabalwat diri algeda masab ra awil held ra other rabalu mang diri al swadro ay sa igan blang mo meregal rak ya umra lo ase blon mo song saudude di once again kat merenga sula blur amrigen logi utial kampak tem lamane awdo dar al sel help pergid lamugel ablura ay tigal betokal sa alit el girel o maklel a hospital. And when it comes to healthcare in Palau, the United States, Taiwan, and Japan, and Australia have been helping us in so many fronts to upgrade and improve our hospital, from infrastructure to software systems to ICU units, all different areas, MRI machines, and now a brand new CT scan that's all operational. Mang gira man nga sulir raigel tokol nges wal tiro maskid improve ra hospital ri masel al namuda sing sel lo makaratir dia Vice President Quarting mali remember sa tanga kangkang ya dilo ase kita gira del change tiar constitution ri magataklilo ase mbay sel tokor o kabila ase seguida free di sel dungor at tokor hospital maurul sel subsidize ding close to trel abay sel dressing tokor o kabila ase mang kaigal na mo mereka rage akmere nga sulol olbil ka na passer sel la el moekli hospital mang morur trinilwa piusim lamare abort na nama brother mustat lawyer atara adolingit rie Vice President Quartea between now ma October 1st
يورول ملاسم الروليس الاكزيكتيف اوردر المومير تيال اوسبيتال كريتا ايال بيورو المومليسي تورا public health mental health ما social services مرقوا اوسبيتال hopefully سلتام لما سدل لكلي mang agi ready lo ro mang kami a chairman na senate ma house el gut makli tiang leng ako maral wase ako bila ser sea agir el priority rif igir el milisi jadi podo tengel wase netara kansun lagi desera tangara kangkang vice president oilo remember ang wase albul abola ka federal program igir el deseng igir el top daw daw dul igir el al time kadam na wase ngari 2028 el public health el sel program na federal program ne stop ne program regal metem le stop di ngira del mombe ase na gira el gid el other belau ase ya priority di al moit gira del mogut makli anyway nga supplemental budget di regal di suado lo aisro ase di al se del di tuira a improvement ma ngil blay kita amal mol malora mangil ablur amrigel el gira la abes el hospital ablur amrigel a release el dasen grant el gira la feasibility study goram lo stop georem asing adi tribeng mongil besur di sel do dongali ase mral gira dem lo kerti hospital gira dem lo rabes hospital maureo radir gamal mol hopefully kadamre del finish la feasibility study lo tor klil waseng morger di so lo isa kadamre ngasulela ablur oreor mairai mangatang amna segi da utmel el gimol top ligel hospital ligel dimro feasibility study kada maureo el gidel dire gal suadel lo isa segi da gal sedel el muro hospital ala kal ngari araben tira amring lo oro ekensens Magdaro amringa suler nurs marku kumatriga rogul al magalorion el ula kada selba akra bekensens e vice president dire gal mal gira amringa sulir trigal ngalga del mora school especially tamsu no tokta el mut el merablur velo un suadro mutial teale to singa setiang arsero pensar serio amringa sulela a doctor ogabe mlamu telmei mlamu ursel internship ringira hospital engamo magaloro magela dire chodel congratulate angagi dele doctor Samantha Olgaril nga pediatric doktara arangal specialist madirigal Dr. Jason Arura nga subul resident radiologist magadamre nga asulir tira amra school yung ngel mut el merbelo diregal sokan mutial te al speaker orio mal merenga sule la doctor Tori Byong el ngia angila mal ngarbabel school nga doktangara olmadeth pulmonologist ndi ngwase aigel rogul du orang kamal de atse kalos pe rogul al serap lur belau di tiagi dak ngeri mo be kerra kal per belau ngama masanga e help pra osisak le help pra hospital gi mumlestat rela la ra kam mumle rela February el mel ngaseri ndi alpsa daure ngasule le speaker sula kalam kro ramalungil ngalka even do ngar roid lamo bi roid ndi rungula tri ngartial osikrola sem kala ngaseri kita adiregal mo se sel tarago to klol ngar alen atial ministry git sel daseng human services social services gira del milisi mo tamla statel namni sel longora artrigel togubet sel ngalget gadam lam doi saudo don mortrigel togubet sel ngalget namria a child subsidy program ndi mla sogal share tiagi del charter ngar madad lo ase sera da tour obisra 2021 el merelal el 2025 ese dio el hotel ase tela ludo da gid ol top del masaba kartri el hotel los peanges el mang mulmul
ligelo do di mortiger to bet sel ngel dimle e waldart tel terael emlamas sem lamas el elal mlangalak ratal milyon di kung kami sa yan nga so 2021 emle 490,000 esel modakyar a subsidy more sel lifeline subsidy sel di mortiger to bet sel tira ospeanges sel subsidy moraral masuwer de ko sa sel afpag el sel afpag di morar regular kita yedem sa de yan nga so mortiger got los peanges مثال نياسو المرة are retirees ال 480 أجد هذا الرقوي أسأل رقم 2024 يقدر تبدي 3.7 مليون النياسو مرياق المريال 2025 لما دارس senators مع delegates سل يوسا supplemental budget يا ترى نرى السيل سي سيل لا يقصور جدا ما أضرب له سيل 480 الجيل تيجي senior citizens تيجي ما disabled سيدي ملقى appropriating هذه ملقى authorizing ما أقول سيل ممس سيل budget 25 ينيلانت جدا أني تواسي ملوتل دو إلى جاي ما بقول سيل total نيس والتو ما أضرب له هم 4.6 مليون لنجي increase سيل lifeline subsidy نجي قدم increase سيل child subsidy قدم increase سيل النيسوا الجيرار disabled at the same time قد ترك ليسل النيسوا المورتريال التيرا من الأقرا number retirees or at disabled تيغورا دي مورا سياسين السؤال الأوتي كده عمدين واسيام أترى ablo lolgorie e bilung ase ardil marsal bela la dekal sal lo sisu adru ulle andi baim lamrul omsu tiga dabla da tiga ni reklai sera 2014 e ardil ngare gel dasen om ngadere der aw godel basen el al sils imlang alak ro gimel bas تدريب لون سانس أرسل أولبي لما كابينت عندي سيجي هذا الأوريوري عندي أبوين تاسي ملامو بتو أردي الأوريور. In fact, سيرهم سو بدري كلو تيرا سي from 2013 to 2023 أردي الأوريور أملام سرا 50% المو 59%. أرسل الأوريور أملام سرا 60 to 66%. سينغرا بلغول. Antum udol mes segel demography gida kita dia population gida di maran mom kasay gira dem lisi a program al help para adil man silo malmal maluror o ngal ka se dia kalu ulam mo dia kal silo uror mo ise maternity leave gira del gut klala gira la maternity leave gira del lomdo isegel el child care facilities rablur vela al help para angalget منسيل ملمول ملوريور يسمريا لهم قالك كده ميل صادرة وسين جيرة المسابقة راكر كرنيا درابي كالسيلز ما تيال كلانgar رجيت سيل دو دوناليا كلول والسبيد أقل لنغاري كريلا بلور بيلالمي كده نام من السوارين إلى السيل سلوسي السوم كمرايا يقال ريستوران مالو كمرايا لما راتونا من نام داسة متيجة تونا تاني دين ستون مالو المسون سيناتور ملايري مجرم نوت مراي دي كمرايا سي أبارترا البروبلم رجيت رانغرا أمو ملاريا بتوكل مرايا رابلور بلاو ملاريا PI مسدم لا أتوناري ديجي دسرة أسمري تيان سيناتور باولس الميرلان إملا توب دايل ديال رومية دم لا مدة أدن غرا لون لاين توك تيم كسايكو أنغرا إيه نقول مسون سايقال المكلول يجي اللي available سير لوسبي من سيرة دامورا يوارا غرام لا ميمون أترى دروني أسي غيرة دل مرورا marine spatial plan marine spatial plan يجي سوبي هذا بيد غيرة prioritize الواسي غرا يجي قوتل المكلو توترل الجيرة المسابقة الجيرة لا أكلون يولا لا لوجل أكلان رجيد
masabaklelak tangar ay mga lapa. Sel lomsuba amraile amarek. Di nga ria already laktobel el mal blakatak langar alsel. Agot blakatak kasi ngklongi gar alsel ablur belo. Ongeru sel sumun suadal masadra kasi sel giraman manggarngi make sure sel ngarap kula almol almora a 50 mile se omre lim dia omngedan ngari raigal maklol omnget se agirel sanctuary gida masadra se ako taklaw tutle se lang lakar se aigal tuna do na sen dia wugo del mrers di durur temle kertial iltay heyo rogi modo bdu el manage ni 100% los pe a right el garel matretel edolisi aigal shobar belao el mosel ngariang galir ese de lola balme ol durok kamara kra ablur belao e maybe boltiul butok amang taral modal sal bringil ala sashini di kadam dengelo ase namo time kida kadruli atoy eme omesri ema samo kri lemu temururin mongil gido amrase namo giredel el smisi ia atawar omngedar alsela abalwat el mo benefit ra other belao di at the same time giredel make sure sabak klel tialu gelak langar mang ngari sella kadolngi trase mreder el pasari aktimas kami imoro ur mo omdangali aigel mle revenue gidra tuna el bledlus le del million ngadam nari selnya sul dolari aigel la modia December gol minus el 3 million el arrak es el dosen aigel fishing days el doltral through a PNA parties to the now agreement last year ang ilang at rakme del million el arragen hopefully de kalmut el mga tra a close misel ul declare blad lu singir omnya dra last year ang ara 5 million el al merragen de kasi tiang mo 6 million mo 7 million so sea a reality kita facing pal di remember President Toribio kamlara PPR etemlay trigal adra PNA gadilo ase a Pacific agirel mo opegra omnge ya kumralo ase sea a the blari emeral may maulang arega el total fishing agreement temla terga kilo ase sel dungura tokora tunar tiagi del area ra Pacific el mol mora marshal magiribas magirogul blue PNG healthy gada mamudu los pe aigal ni adigise na ruba kalme el morakot kurbab o asel gidar abarben direkal southern make sure asegel dangal tuna kida mo masinda dortra di sashimi leme ebolse el process gada loan send out el mora arsel lidar ablu asyaban mangari sel uldaso el murura es el porter ngatpang adra syabal jayga digam lartia sel full master plan aboloruri al summer for 1 year hopefully hindi adire kaltingin kasi obondi ako mga ada ka mospea olgrodon but anyway segida agiro to klilo asing priority read adan so adan mal el simre edi modia o mga lusa igel niate al asia del mara atogoro mga umura lo hacer ko to cloud to trail balance yemal balance ra production ma protection and most importantly diabol hular adrablo كده ادريغل صادر متيال تال minister Victor ngariar tedel el miguel el tira ukmlame no school me ma amna school PCC el olmo sera ministerial sils mal mklongar ali ngaria a Jordan Yuri il sar sero Jordan ongara arsel call grant el gire la marine spatial planning ngaria Lindsay Marino nga ongara arsel GEF grant tergid gire la tokor aquaculture mangaria mesa blue ngira moy ga ongara arsel el grant el gire la household gardening dame de stira prote gal ngalga del tira magi kare la mdagali avaliura the bed ma temet kasi makarado polisi ini kita
dire kal sodel recognize asing ngaregel betokol el program el gida marul el omdaso el omdois atokora sers matokora omiyad rablur belo kabelas modi omiyad ersel ngawa dingire de dire kan milisi atokora akwa kalchu esel tokora akwa kalchu akwa tigib el moag el mora tial omiyad ngawa legal legal lo tral mortigal ngara era ngawa dire el sel dungura ablu kita mendingan asing malimis belum mendingan ala langais limla tadi kalau itu selangais serap lu ramrigel saya bol kopi dari kan momdak tas semua dia kalian mengeral kiri del meru lagi rogul program ngaria program ra TTM lo menggela Ministry ra Agriculture el momru el meru la tal million langais ra tarra itu sigira adel semaria lo shares mo malamal kalme ka dom korole mo digidel lo me langise se mo dice ni kada me hace aigal tokora shares amringen gira de lo sa crab line ngari se crawl initiative ra home gardening edim na sokal share tele tiang dire kal tilo versel household income survey dengan nomrek el wase fishing omngia del gira la dalang ok ma amarul se gira la dalang ok al sumuka gome sa gan nomrek al tru irak ing man lang ose muai se delegate solablay mral gira del lisi atokora ser sama omngia Minister Victoria gira mring lo uriol lo siga ngeso el helper el hace sea close to tell gira la food security dire kal sodro ay sa abela kadamran ngal tangat le kadamlo mga takram dal omray kadamle hotel sera da jonera sel Micronesian challenge kadamle panara blur belaw kadamla ngura pan el mora shark sanctuary el mora PNMS ela kadamla emnama li sel da seng unlocking blue Pacific prosperity CSL plan el gidel kadamot pak gid marada tial tay hayo rogir mo masabaak malu kadamo protect o del basen radbe igen makaw tutren adar tet basen tri ada manageri gidam ne asesera tial sel nombre gara engel sel Bezos Foundation amle contribute radar 10 million el walbol li selurio tiam nombre gal البويل يندريهم لاريس الغورا ميتينج لوبن ترير الجيل تبدل سيل فورست 20 مليون ساتر بلو بروجكت ران سيل ايغال بلو الجيل اوسبا كلين ما دريغ الجيل اغرولين او سبيل ايغال نيغل ران سيل تيال تبل يرا ترى اديرغ السود لو ايسري واسي كده اديرغ سيد المريت ما يجل تيال ران سيل تيال البلو قطرو لا رنgalget alla galungi la osis akal mortir la galungi nasong sa gel du urtir bela el may angil urior ma of course the mera asulera arseli dragel betokal scholarship ma training ma gel program ra a super ministry el trainer rangalget osiga urerir lektriga triga giril parte tial gaizay meselorar mongila gaizay metir mongila klangartir tesel tame gedalo mogrokle milisi ashobay especially migel shobay mande ko set artian din sokal mentioner baby rangal first Russ Cabral nga currently nga manager a west mal si el mora Walmart tim le dice asing mera west no di seguida gira del mo lisi ir celular se abela ang ari ate alag bemre kayo sel gut clear sisi ablo Maria Iris Polycarp Martia nga milisel miso hungry komsongare nga Padre sing malungi la igel sushi same Dire ka nga Ivory Polycarp na malisel chop shop
Tirikan malungila kalari. Ma Godiva, Nirabiang, Sali. Ngam na mali sir kura, ngarmid o isi sir ko akikarel Airbnb ra ang ngarmid. Ak mention tiga mra outside el mutel me. Diregal toktang agitayang melari sir kikarel rental sharing. Ma J Kodeb and Ulas Jacinto East Coast Rentals. Lastly ang Maricel Mal ngil Shobal mla iya gelangan ngayaw el Jaina Casiano pamrula igel telalos pa igel iya aputilang al batigra alon ngira del Luis rengar analgia del Mosamarial tiadi lo urior ti diregal lo maktub a shobarti this other guys was in the past few years kadalas misi aurera del cell Division of Youth and Career Development. Mga ringgel, madalil Chief Alons, mula makatpag-isel Youth Policy, Losiga Scholarship, Apprenticeship, magigil teal el moran ngaligit. Diregal, so congratulate a Chief Alons. Diregal kaya el buhay mara outside em nalmut tulme mga nong sergit. Okay, na serwa. Diregal so recognize Director Alangal Masubel. Minister Tutul ang kala ko talaga kanil Director al sila ay garogul Ministries. Nga hindi kaligirel argument prohibit terkara atean. May say sumunsi ang rule aurior mooti and they should be rewarded. You know, kita so recognize armal betul kalau ada al sils. Di nga ka, so kan utial teal, ministro biya nga dasi, you know, kita, gira del recognize a special group para letegi da un. To ase, tirga, el buy, maregabil, tirga si il morangidil, blura adem, tigra urerir, letemla ma training ertir. Di, tira kongen, ke rablur belaw, ewan mo sergi. Mencokan utiar tiale bom dor, komil adra arf. Eka emrenga suliu. Triga maldi el ludo le da lora le tir machiv tir adwen masami triga gid la longra ra arf gid mesel de lend. Amle terkas askogi momliwekle amle dori minit sa gil mutel melend. Di klaro ngum da si alsuma gi crush triga gid atekker gid. Mang Sulang ang amri loreru. Etiga trained and certified. Esi lorera anywhere abroad dito choose rase aging arbela. Leng tagatagel abalwad au litigal ngalga dangat. Kadiregal an madayen wase bigoseng kadol tukara klol blals. Elilutul do ela belset. Ingira del mo ngil manager ti alblal se osikrase magrado ng songo sengi magrado ng songo sa igel. Niya loan ang alsel kita albangal ngarba ba interest rin. So akti tulilo ase sero kora dai taeng sero aseng blal sera government tebel maigel niya kompanya amle dart mo hol men elon men milyon ra 2020. El alsel se kadang amlang lakra el dart 10 million. Ngare ya bebira igel loan al malimis el takay. Ngarba ba olingil. Walon na airport, malon na marigel, bebira alon dinya ngiral al murula housing, mangaral ngarba po olingil. Actually selang ngarba po olingil acting example. At sumalon na 2%, ikamsa dari 10 million, legel olingil na 4 million. Dil sumalon na 5%, erul 10 million, sel olingil na 3 million. Mungklot tutelela alon na ngariyo olingil, lengol ngosong sel niya agida harari. Mang atara adul mesing ase magrado ng song sertial gida malengari magrado sa mo krin mo ngigel doleng ang ngari olingil yal sum ngari igel uksia del malinga solme edang alme lagado dolong al gidel aktimis kami example mna sira tur obiset etdilur gidlo ase a PNCC agirel
upgrade ra cellular bodo nga $2 million loan ra Taiwan tiagi blam negotiate egin pay offer sell 15 million se orgo mo kading ilure al sales ikada haro re ngala kraim el basen esel time tum da so sing ngase el merio and this sell dangara flexible rate te gete kalse dangator mlari or sell time lamle 2-3% sel blo dangal tanga tenia adram rigela bai dilo ase dia kan bai go agi gonger sel loan ayo este ngua onil merio al sumo kamal mal man haraw agi mas kami grant maigel total grant el dingin arap eloma murura PNCC ogim el million aling 36 million sell fiber to the home eso kan utial te ale maral menanga sulela Virginia tele ngi mati menira PNCC amle mring lowrior la partial grant un sell $36 million grant diré al Southern Menanga sulela blur amrigel ma congress el miskit el additional 15 million el moltop dra Huawei ma CTE egel el murur tiel network rigel mo clean so deputy chief it's a total of 50 million really to upgrade our communication system and make them clean which we all want clean and safe so we thank you for that and the good news is USTDA consultants stopped for a little while, but they're back to help us implement the grant. So hopefully by the end of the year, cellular service will be much better. Legal cable Sel dosada blad sendal sel dimsada gel sel government legal بالسدرا بان ديال جد المساعدة جل البنغلات وتورا جايد له pension ما SS سوغوادي أوتي تيال chart تيانا chart لو أوتي أنغل سنسلا SS كده مدينة سيمنا وتقول دبر تيانا دوساد واسه غيرن غاريا reform المورا SS مالا أمليرا 2022 أمليرا ارتيال إيرورا كديملا أدرت مكلي أكمراين أكتيدو لي سيلن كلو تطلع دوامس ارتيال نغل سنسلا SS مبودو دنيل واسه كدنغار غير أمرايل بدول غير تيانا أوتيل واسه سيرا كوفيد منومسار أدلوريور مسيل وال بولسيس برا SS لودو دلونغار غيري مسيل حرارين مورا أدل تيرم لاريتار أملينغ سونغس 2022 sila ko tumlan ng song sri amlo 8.7 million. Ang ilay sa sila tumlan tigiblo gedi ma 2024 sila ng song samla drop mo 6.8 million. Hindi close to 12 bodong ali ase. Ngira dalo mes ay gero gul trata sa dalo gimi. E masaba akartiyang material ng aligya dal maralmit tigay dal to recognize til waseng. Temlat choose el merbelaw sel retire ng retirement 30 ra SS ma pension so agunit lo ase desatial siya sing yung ase ngat magil dadakal kut maklik dira del sadro aiso ase katamal menenga sule la blue namrigen through the compact kita na menenga siya compact tergida sel uludar sing amrigen mergida mleo no songs dimlagal bol luktalmi sel waseng soba cliff rangal sang sel belaw eluli del mom sisi agi izari neswa da kora ungil foundation kita oring mamlo sebela negotiator uduy el modador adar american mattiginiel meskida 10 million na rabek karrak el dobal pay down rabel se bela $1 se dobal per ablals mauleng mara udo del el help ra PUC sel plans ra ADB di sedi de alguna after la rakam de la 4 years ngira del mal mo ngiru la kampo asen debt management strategy and will plan ngira la gal belset tara plata ada do ni asen ngira del mutel ma close loan ra ADB sel hopefully the 1% onil ML payoff ay gel bebile reduce ay gel plan sel for example sel loan ra sewer say nga 5% interest rate na lifetime. So ay kita challenges kita albangari el gira la ayal balset mungira del malmol moloror gira. Adire al taram no se de lo tira
من سادونيا سل 20 مليون اللي جدا الموترو بال مليسي إرجيدل specifically كده ده شو هسه pension عملوا نصوص نوا 20 مليون المرسي من رولا بابيرو هو ملاقي الترانسفير أو ده المرا beginning راير نرى بوس هذا بونيل بول مريقا ريفيو hopefully ندي بونيل بسول اليوم مرة راسين دي بونيل بسول already ملامرا مدالا OMB دالا بيسل administration أو مسرين ندير قبل يسال كودل المرا بلور بلاو وايس رجيد راسه تمول لولدو بني تيا program أمريكان they're behind us but of course هذا موتورا process بيسل administration مريا تجيب الديلي اختيار سواء نوتيال تيال واسه كده تيال نمرة اللي ورق ملاريا تيال لذن والون رساودي 15 مليون 2.5%. Yak madangin wase mlaria concern sir kamiu di so dalo ay sase igero kul mla concern kami amlam katmok. Mela di question wase mangara katamiri. Hak oni itro wase ara drablu alman wase البني أوضود السامل المرولة بالإمام مم باسرين سلقت المريض مول سيد الموسى الوضود المي إن أنا أتقل هذا الموت ما بيبير أوضود كتير you know one of the things كتير أسه أنا يجي المال 2.5% تطلع بيفا بيبيرها قبل سيد لأن 2.5% interest fixed من helper السميسية أبنجد ناري أبا لون البلاك بتيجر ألسلا NDB بيل كده ملاقي نتير أدر بيلاو 9% says alone and more women and young children. NDVP hararing area kita apa government harara I mean sale agreement 9%. I get first alone ading ara 5.85%. Mari kita or tukaigang legal loling laman ngarap. We have to look at other ways reduce interest rate and hararing. SSA kita awal mesti ada nombor orang muter tukal belah muter mabi beralo. Direct al socal mutial teal recognize arterul ayas karadil el tira adirgal nara skura ikra ablur bela emla al mutel me imong klum tangal babang ngat tigala dimru la charte modegat lil mere lang di klum tangal babang nga planning specialist background niya finance Kita mendingan laseng, mending because internship pergi belau, emlo sel decide el mutu mer belau. Close to tela leget program pergi de, senator tabluan rawa internship dengan scholarship. Elegi ang ititira leget el mem temesate al, emosom real me ase, elat tangartian, lo real gire lat takal tegela peluan. Diragal ngaria microeconomist pergi, Rolin Rani. Tigamal pergi karel, ngas kanadil, endi temal lakan endi. Emne dice así que minuto el merme y quiere la taca la pelota. Dame de strap por pronto. Tial certe mo mesin me da tia o tia a klunga la belset. Ligel كده هرا اللون مثل كده ملاصات الهراري را بكرر. سيقول هذه تايتال مسكميل واسه ملامو قميد المليون را بكرر. Self payment tergi. Malangat tanga tiram sa kamno order. Malangat tanga order ni ilu selgot tangari only loan the 1%. Di ayegi da gira lo sigra sing. Mara igel te al me help rablu. Di kal makita loan. Di gira del mamdu manage. Gira la kat makla blu. Next chart. Tiang siasing. Mleso kaloli senil Tia meskida siasing era igal lurera tra igal nang omre kale warra. Ya kasing urera delen gidma olbi kami oba idip. Gida magal matmok le seta priority tia blu. Disa otherwise ase igal blem la sense de lo kem dulu do. Se agora mle budget temlari. O mesela 2021 en na igal gira to kal yesul mararat kadam le tigib lo songs. So a pointer tia slide o tilo ase. Mle bek karrak Ngaria amle wal lengalak ludo draigel ngia amle se dolo kem aigel me sois bel se dolo lospe able kadamle blagar mudul lon songo aigel dolo kem
umleblek kara kalang area aspesel. Guduk mle roll over ospe mang. Se amle tara dogi yung Israel el malong songs ertial belse. Dese gira del malmol al maruri. Dire kalau tiro ase. Of course at 2024 ya sang ang kita amlang alak kara dart malu il milyon ila raga dam sadara dart mo koden milyon. Hindi ka mo madak tayo la ura ya gira del kem del udaw gira lakat magel ablu. Kat makla ablu. Mak maldi mir kami Senator sen supplemental ang meron nila. Tidak kan ready sign. Hindi kita tidak kan berian wase sira tangara COVID kada nam se kada malur tuira tokara tourist mengira del atokara merigal diversify tial geizarge gira del amsaso osiga igel bebira te al rakarul mera blur belo dia kadil se madarar tourist me mendira kar gira del amdoi setir mamla tira kakarusel belu kada mal merenga sula Taiwan el tiram legot el release el basen Taiwan bubble makadam no ol tagarar tourist me ya United amel mut las ko girtir ol se garakwam ya Taiwan make sure that China Airlines el alsil sem la mo for a flight ri why say Ambassador Lee, thank you. And Ambassador Sharp, we are grateful to the people of Australia for beginning a new flight from Australia. Say, we started with Air Niugini, we went to Air Nauru, and now it's Qantas. And the good news is the flights are more full. So we hope the program continues and we go from 1 to 2 flights. Anyway, that can be your goal, Ambassador. But we are truly grateful for that. And we're continuing to work, Ambassador Orikasa, with Japan. So we're grateful for the charter flights that started this year. We had 3 Japan Airline flights. I hear they were full, which means there's a market demand. So we have been working with United. I know we announced United, but we have been working with them. We're, I think, about to conclude the agreement with all the parties, and we're grateful for the private sector that has stand up and says, we're going to work with United to guarantee those flights and make sure that they fly to Palau, and they're full. And so United is planning that October 29th, October 28th will be the first flight from Narita to Palau. And they will have 2 flights a week, one on Wednesday and one on Saturday. And the good news about United, Tawangelo say 3 years, guarantee was at the most flash flight at 3 years. When sila rather plan them, they say it's coming and it's gonna stay. You know, when it comes to tourism, we got to look at different ways and different markets. And we get malas malol season. Kadamla mo la construction of Tokal Vessel Hotel. In fact, el silseng mariawanan mararang kapsang ala imol marara iray. Of course, hindi kami open amal kayo. Ngar alangay al adik medung hopefully mo marael. Ya ngamala ala natigil stop hindi hopefully hindi tirgiban mutel makarok. Di ka nga maklo tutilal girela tagatagel maklisi ela gayzar gira tokora tourist. Maklo tutilala dol molmal lo sigaro gulte alla skogira bekkel bedengela ablul meso isbrebe ablul bela. Mase dira kal mal marenga sulela aigel ukteblo el flight ngara wana ngara Hong Kong ngara Macau me. Kida mena sa maklo tutilal kida blura tourist kida dol tagara kya kara bekkel bedengela ablul mera ablul bela. Kita amdengela se sel tara hotel leklo di bay trir ti amre gal senkyo a PGST. Di tsakadalo se a PGST is just part of the picture. It's about overall tax reform. Il girela kabelment tergid el mom CC lo ngoseur tigel otros pe años. Tsakal di oti tigel graph.
tiang ol hotel ay di ser tourist el mer al sela blur bela sel gora laina ay di ser tourist mang nek medel hotel amle dat madangel telael ul bangalang al mona 80,000 in 2019 emnolmo of course almost 21 ila kadamla ang alak karak me kadamuk medel ogol mal telael kadamal diri kang song sel de planning di sel siasing tialo hotel ase di sel kita margeringi malumang sisablela almera am tergit amlang mas ang alak raigel ragal luay continue another graph. Yeah, the next graph. Oh, take it. Tigit sel mal soal al graph ulit tiang you know over the years tara adolonia se kita soda high end tourist el mera blur bela. Tiang siya sing lo tilo ase sel sum kameser igel gora igel bars aige o tilo ase tela ludo da atsel berbelao en mo maka gelongoy tra restaurant hotel ngara mora albab ngara tour aige expensive esel chasing do me sing tiang ase of course en lanira 2019 sel total karganya lagi der kombali adimle on madarngel million el 2024 aigel karganya lagi der kombali en ngalak within million so sengrang otilo ase ay di ser turista lang mangat di sel ongoy tringal imor turista lang mas so o meser sel ora di average ay di ser adama ay yegi del revenue emle ngel average tourist merbela $737 lulungoy tringal sel time elang $1,389 so sel color gidro sigira high end or tomoy trativo cloludo hablado de esa $1 swaring esel will partner say kadamla a creator a veces el tax system el de maigel teal o si se para government gid minsi de lo hacer dada la adre bela lo giwa igel todo el gagaros el programa including la tax refund del domestic adra blura bekra بدأنا عشان دي قصيدة del diurtuira كلام قدام دي صدر وايس عشان أجل well هذه كتير تالي باي يفرقوا بس كلام قدام adultuiri دينديرك الultuira هذا المريض الأورور رابك السيلز لو ما جيت ترتيال بالوان روينا كنتينيو دي سوق المتيال تالي Minister tu le sogal recognize ra call yano gamal ke karera dil ndi gamal mari lo ora mle ke ngartere lang ndinga Chloe yano nga marketing manager PBA el al silsen ngara blura a Turkey look omte ergid di ngamedo saprot Ibudong dengan artinya di belakang ulo ulo girela teka-teka peluar. Mau ulang mesti grow the tourism tira sikra se makara material tira tourist tira sil help rigid el maral kut makla peluar. Di sa lo aisro ase the growth of Taiwan tourists last year was 38%. And the growth of Australian tourists so far is up 120%. So, I get what I'm to market, and now we just need the Japanese market to come along. Di kadiri kami kasi hindi kasi del diurtura are tourist. Unsa del diri kasi kasi are sold out. Adiri close to trail girela asa baklel maklisi ela geysa gid. Mari report el tilaw kasi ayam na momre kal medele rurak ngari akmedele wal telal soldal mlek medra blur bela. Egel tiram la bla estimate el moitra sela blur bela amla engala 1 million. Tigam la radial ma skogi el merak ablur bela. Kadiri kan maya se mumula abtol el lurio mlamu el mutul mamula bebil
In fact, again, what the McLeod sector that contributed to grow the GDP last year, number one, a tourist. Ongero, construction. Yeah, tablol, biggest economic drivers sa Rabelwat. Dome se bdulu en continue. Dengan regel hotel de gamra la construction ni, audodra Amerigal ma audodra Taiwan ona sergi del mrula, egal infrastructure projects adir gamal mall plus audodrula a port ngamlan airport Rabelio, ayadi maran mera 2026 el maran mo. So kadamral سؤال المسترير arbitó al بأسر contractore senator malaire الموت المسويس مالو تنغرا كريل ابرور بلا الموت المي الادر بلا المرولا شو بارتي الالتامي سون صار contractor المرولا وريو سيدك ملو شيء we need more so let's bring them home دي اقدر اسنغري ابيل ngam dra senator الالتام الملاسم الواسي material magara contractor magrado lisi irtil bolsil maiga tokol ini acordar a blur vela mang murtuir kami kedire kan mal madingel wasem ayan namo mregal 4 years timna sogal share tel slide kapong sel the estimate egel niamil oit el girela rail education health government and sport facilities akmedan ngara 90 million Ako oti al chart sel malamaw sel malamaw se well yellow roads anyway pointa no regala ka roads el area el niya help ra regida mo sa edel expand ermula Arael ma infrastructure mo regal utem el tiro spe ara el al silsel el hopefully to mo ora bliri melo ko mal di pasra ya alon engia aga di mot makal maray okay di sokal share ase kida adiregal aga na umre garak emlari ate el level mak e pasra sel first la algora while open up till Tora the financial sector or saying financial services sector say the digital residency program sel digital residency program el al sil sing ari 100 el 48 el blue namara igel garderti as of today será lo mo la programa el mera al sales yadam la collect la 6.1 million ludo tia dimlak sumo ko mara 2022 dimlak lang ari 2023 ang 1.4 million 2024 ang 3 million kumasira adal bara tangar tang other shipping registry tia ora di mineral mele ang lakra shipping registry hindi ngungil toy nga hindi kal sokal alaway so a shipping registry alin dimle 1 million elam na mo 2 million and growing so ngira dal congratulate and if you look at 2025 a shipping registry for the first 6 months alam mo 1.3 million so we know wasing continue grow aguli ser tiang la kasing kita dal mes wasing aray gelu PS el tratara ka rule se dro sis para blur velo yak padenge President Paulo se wasing matal dosada ni el aircraft registry. Intara gel teal el kita do gurit el blue ngara klisi adani pero li bol nia ukmo teal la bes ludo del mesois para blur velo. If you combine gel tablo el program kad masadra 5 million rabes ludo del mesois para blur velo es el digital residence of visa di tedel ada urering. Ayge teal el dolab le gadilia. Maqnaya se bebe atay makad madak. الترايا بأس الطوي weathering senator Alabella فلو stable coin أقول يا سيد ضم ذاك تريل طوي but نجينا تقول ما small دي think about it I say how do we find a solution مسألة الغوت مقلي كذا دي ميل سادري ترامب دي ملامل هاي قاعد يبغى غرور روي قاعد يبغى دي you know دي
ngana igal teal el siya dermul lika dili akal blue gira del may gigi del teal diregal Palau Savings Band awula Palau Savings Band aklaw tutrel yadamre nga asula la government rasyaban especially el Dr. Yoshinol nel economic advisor gide yandabel el baik mura government rasyaban asik agotros peni other belau Palau Savings Band why tiya ya liya gay zaira blu rasyaban leng lil tiradre belau asik gelu savings rakamiu din nga rasyaban le dos pera al sabla rasyaban gut makle blu sisi ablu malsum kadam aktimis kami example al sugum gida harara 5% el interest el morabang kan nga rekre ablu belau ingara man dia kadar le savings band betis tegel udo dal sumari olingil kung el borar other belau saya so a purpose of savings band multi one keep pertel udo don murt al sela ablu belau ongero help pergi them understand as close to tell save savings is a good practice minsada Dr. Yoshino la sing mong emera September hopefully sel time namoror tial app ding minsada sel digan girador siya klar ngalang makti duli tial ko di example kasi kalen level time el sel tiagi dele child subsidy tungol era savings band let's teach them how to save malsum tuk ma marra kariya temre sa to malas savings it this concept na mo gida start lo siya kani that's how you build strong nations siya me klisi la blo shaban ya ngagi dele Dr. Yoshino sing critical al sum somi milisi la blo كده عملنا سمال بتوع initiatives الدور ضغط موقع الهلبر كده بتوع government we did it in the hospital نعمل electronic records كده عملنا له أشياء أقصتهم ساملا implement السل أسقودا system سيدي رقم الهلبر تيرمت الموت السبيسيا أو ريري رابورت ويل كالكتا tax المسؤولية برابلور بلاو كده إلى التايم Ministry of Finance أورول جيلا تبلغ BSL programs which are proposed in the supplemental budget. One أمو help برجيدرا debt management. So program el help برجيدر manager إيجال بلسات. وغيره help برجيدرا أو director الوي يصير tax official الجيلا collection. So كده عمدنا نسي we have to invest رجال infrastructure help برجيد الموت والأولاد الموبيات إمامر أريد كدارا لا كده عمله ملا أودار سه أوليتا تيال الجيرل أوانا كده والبرسي الله الجيرل ministry interior وده سه كم لغندق تهيرين يدريكم سوبري أكتي دولي تياجير السومو كم concern را cost the only additional cost تياجير مريا ودو دلا minister سل 58,000 تلا say a cost additional cost I got already existing el bureau كده دي كده الموت aligner تير من الموت مريا additional minister الموت الم وكرجيك كلامس هيقال دوم مرة راسين جيل priority را تيال بلو culture جيل المو مريا youth ما ديري لول داغا أوريرا بقيلا national ما state government ما تغور أروا archives so I got it too of course ngara uloliu but gida at the end of the day sometimes spending a little money but to get better performance will service and saya ado sigiri kada diri kan mereka suli ul melari sel corporations act ada passing it tiang mereka lolbil gida ada kasi ada discover say siyempre mlamo operational siya del online kada register a corporation agit ila next thing ari sel la algira la limited liability corporation that we need to get past ADB on sa orgit so hopefully we'll be able to present it to you soon aknera say ari sel offshore registry diragal pramo tosti alla algira ayi diragal la dira ADB diragal sorry help pergi algira sel la so أقوم رالو أسي أيام كلو تطلع الجيرة لا تقتل ما أشوبر السلا بلور بلا الجيرة المنيسية أخلاص مودي سل procurement bonding issue hopefully help
spur more small businesses al sila blur belaw. Idiri ka lang area bato kay gal si adil gut mo kal help el smisi am ke karel shobay. Ngani ako ra me propose dalal dokora msadri kadmil sadri ra inauguration. E ako mara kasi anything el help am ke karel shobay el mom sisi aklisi el tial bulu. So Samaria lo mo kami al mga tok lagi gidala. Lastly, hindi so kan mo kung sesel gira supplemental. Septo ka nga alsel. Di ngarigel daseng tora software maluwing yel dongul dospe para revenue and tax 500,000 area debt management system 400,000. Anyway, seliga revenue and tax nga 5 million sel total cost rin. 500,000 na mali sel urior, and then we're going to get some grants sel help per sel urior. Diregal kidra la raga chair sel EOSIS mungila la sel udo del help para UN diregal netara aldaso ase namo yo stat el per sel loan or sel remaining amount para asel blidra UN mang se ngar al sel se diregal kida el arrage que de program el school o top da el lunch el moral mo model ragal state trablur velar rogul so rather school o mi tida se tospe audo del el mutuo increases el budget del tiragal el prova de el gal plus en la masara la gal. So those are the two reasons that I'm ask increase the budget. Diregal kita am tingala sa Palau housing ang song sa audo din til give out a loan and mark close loan haroring 5% interest ring. So uldaso lang kasi kada pair se loan through the supplemental budget. Tiramos ilos pegel ududir el mutuo top da vibra loan el model pair se loan. Senator Sungino delegate gibon special alman meliu dora no meliu delegate tagir o email. Akda sa kom adio meser tigal ngalget mal blakan ni practice ami tial budget ro se kida da motor dice last 200,000 hostra games adang kada min mo after a games di akda se sel when all else fails ya komput makli kada ru lim arang ngalget da kal seb karan lo se mat maklaw diregal ngaria sel 480 Trigel tokol silver hair ngartia mangara singara Bethlehem irungol park maldio mondara pekel silsem o settian todo ingram senator di audo dangari maldi yor komyo diregal civil service pension plan pero masada 20 million mortin di tiga ulit traudo del upgrade sel software system til manager tial diga they need 350,000 kut makli diregal kita amdengla sa del will kita masyabala digal malo di mal mol ngari ngari ateal kita sa del marara permanent embassy gid rablu rasyabal ngari tablo al blay actually in this budget relari kita a proposal omar ngari sel el medical blara medical for Hawaii which is a little bit over 3.6 million ngari until consolate another 80,000 and take care say madirigal el 5.8 million mamara blara al embassy ra Tokyo aiga instead of saying expense di nga ka sa dekal expense dia asset mabol tim ra takal sen sa dro true ok maudo di nteal el diga tigib ngari oyen ayen living la motam do rale rental do oin tingira bro shabara be kalbuila angara ngara kralu il telael mang gadadi abay ngari ablid at least ngari asset rigid maran marwa ba value rigid kita dekada value rigid kita dekada ngoita rent mang aga adi udas kami oba edit makti and of course ngari sel restra yo sang bomungilo mesri aktiri kan mal dimilo sa mosani no ingra hopefully do it again kadira al mal suado lo aislo ase كده هديك سيد الدور تيان ويل ارمود الجيرة لابلوات على قدورين اسولي تيجي تيرا ما سير جيد سلي درا هذا بلو تكما تام هذيك بلو تمال دي مرنا اسولي لا يقال بلو so
First of all, I want to thank the United States for concluding the compact agreement, really setting the foundation of building economic resiliency into the future. So it's helping us improve our schools, improve the hospital, and set us on the right footing to really improve the lives of the Palauan people. So thank you. I want to also take this opportunity and thank the government of Taiwan. Ambassador Lee, they always ask me every year, how is your relationship with Taiwan? I don't know why they like to ask me that question. So I said, it's just like when you get married, till death do you part. So but you know, that is the relationship that we have with our partners. And Taiwan has been a friend and a partner through thick and thin. Through COVID, our biggest challenges, and critical to helping in all sectors, from tourism to agriculture to aquaculture, to roads, to gyms, to prepare us for the games, for the Oceans Conference, all of the many things. And we also are grateful for all the initiatives to bring in new investment to Palau from Taiwan. Probably the most exciting one was when chairman of the Acer Group, Stan Shi, visited Palau and came up with all kinds of new ideas of how to reinvent tourism in Palau, how we can look at renewable energy in a different way. But we have to dream big, and the reason those dreams can become realized is we have strong partners. So thank you. Ambassador Oricasa. I'm not going to talk about the airplane because the airplane is coming soon. So we want to thank you for, first of all of Japan and the people of Japan support, from JICA volunteers to all the important infrastructure that you're helping us develop. You know, we have the current power distribution lines that are about to be completed. Just last week, our delegation from Palau was in Japan to now open up the bids for the Minatoba Sea Bridge. Will soon begin construction. I know that we have plans for a water project to plug up all the leaks that we're working in with PUC. I also know that we're working on OTEC to be here in Malayoc, and a fishing port to be built in Ngatpang. These and many other important projects in the health sector, in the education sector, the schools, the courthouse being renovated, and all the grassroots grants that you provide. We are truly grateful to what you're doing to help the development of Palau. Ambassador Sharp. I want to take this opportunity to thank the government of Australia. Through the past years, we've seen that our relationship grow even stronger in many areas of partnership, from health, like the digitization of our health system. The efforts to help us on the second fiber optic cable, the renewable energy project. And I know next week a team is coming from Australia to give us the plan of how to set up a battery system to capture all the energy that we're producing. And I think the most exciting one is those connecting flights to Australia. Those are so critical for not only helping develop our economy, but bringing our peoples together. And we're also excited to hopefully be able to host COP31 in the Pacific in Australia. And we're happy to be working with Australia on that endeavor. So, where are we?
Oh, where are we? Who are we? Sel dolnya tinga se dol mol mal makal marayan. Dol mol mal milisi ragay zargid el ngia se rol taga karang algiyat mistria wil urior ma wil te al ragarul. Dol mol mal milisi ra skulet hospital rigid makla karangin rablu abelwat ebol misisi el malwal or ter klibe la rigid lendi tal البلواضة سيد الغاري يعمل غطي جينيت أثر بيلا ورا السير من كذا أجيرن ممكلارو موديغا روليغو إلمي أديم لك المدق را تشينج أنا عمل ديك رمبر أتعمل المرالة بروتست ما أبتوغ الموندار السلا أورول نتوغر غامباكت نريد it was hard, it was something different, but it was changed الجيدا والمسين هسه قدام دا أنا أدرون دا سه قدام غرا إيروليا ونيل جرا أدرابلو مقدم قاو تيتقان ليه at the end of the day جرا دروسي كسل غطرونيل الجرا أدرابلو من تجد هذه سؤال المولاست الشيرينج tiang siasing herself saying real GDP growth awalak share tiang kita tayo la sikat tilo ra COVID so 2021 ang awal tilo ra siya nag-iisar kita man lorsel kotoryo o meser tiang lo mereka rak 2024 esel wal klungela ngasa klela blol klo geizar gid lurtuira kada maina sa ngasa klela ra la klalo marogui sel klungela rangalel sel ningil se ekla geizar gid tial nombre garrak a trui merul basent momroto akti shelo ase kung omas sel chart ngara 2016 en 1.7%. En mo negative ra 2017, en negative ra 2018. Tilgi bilina ra 2019, en negative. Finally last 23 en 1.2%. Ya 12% la de qadru tmesar al sila. Elesta turn bergid ngaro. Haqabalment. Ndi kada merenga asuler salit merenga asuler rekla adal tiram let maglor ما يقال بالطغل initiatives اللي كده عملت مغل وطمق ما يلاقى بقى مسار ده إل ما دوليتني هسه دول مول ملت مغل وريول المليسي راب الواد الول تغاو رار أضاد الأدر بلا من مرال سئيل التيرا كير غارتيال بلو ويلا رندير السمريال المغلقات تغرين لتمثل وسكلو ورتيرا موين so هذه last chart se ve hasta me se do sada paciente en gorativo el brilla domes di sel bora 2016 sel war klungela geizara blur bela amle 303 million sel dungul mera a 2024 en 321 million al sum como sel last el 4 years upward and forward. Okay. So, President Paules, speaker ka na. Nakamal ding artiang, kasi tolmo, makaluriyo, lomdas ko. Kaya, hindi ka ba may sel uldo siya kasi akot, para aterbela. Mang bebira time, ngani sel, tara, mangidra burup ko, elwase, ngaruba ka, militi abi ilen di mlakal sola pala wala sering ilen ng ma al bebira time kada mamrur sel ya kala
Tirgalader selta mamla kong ila senti ang kading ila datas sengi elma dendi wira kadana mosmani. Ibra time ngira den ngopi iselom ra. Leng we have to try new things. Madi doli tin ase maldi naga di amesi ase di mdelgu edei matedo parra. Maksimal samre alo mongamiu el maral mu tersmisi atra tegalgela abelwat lebelwat rela alsil am sisi ya omra se mal mol mal mut mam sisi ada da kan sisi lo ro gira tunale ala tela ikira di last round ti dire kan mal bringa a presenta lo ro di song sara dal makmal di bolitra senator Rudim senator Tabulwal mas senator Nakamura be nice. Kaman bisulang ada sudah makal tengah terkamiu dol mol makal ulol giri akung le ada bela. Kadulutum sa corporate president